Yo. Hi. Ma Kamarizi is in square. Kambahariri jambo. Yeah. Komediye y'u Rwanda. Muranzi nkabiri. Ni ibiki bindise. Kwa tumaze iminsi tudakora ariko mwe akakanya. Mwemere ko twabonetse. Urumva? Tugiye kujya tubatamo buri munsi. Nta muntu uzongera kubura kabi. Nta muntu uzongera kubura komedi. Kabisa. Sibyo nyalexi? Yego rwose. Sinjye bivuza mifu. Reka nyalexi avuge mwana gabanyamagambo. Nuko mwari mubizi kabisa twari tumaze iminsi twarazimye ariko ndagira ngo mbizeze yuko uyu munsi tugiye kwa uploadinga video nziza imeze neza kabisa. Sibyo mifu? Kabisa rero rwose ni Abed na mifupa rwose channel cyitwa Abed na mifupa. Ntabwo izina ryigeze rihinduka. Ariko waru urashimbogo. Bose none mu mibigambo mwabi mu mibigambo mwaswera. Ariko mwabintu mwe none warunu none murabona ko twacitse. Ariko ubu tuvuye kuzidodesha. Ajya zacitse he? Njye rero nacitse intege twacitse intege. None ubu tuvuye kuzidodesha mwabintu tugiye kubatamo comedy imeze fresh. Namwe muzabikore muri comment muzabikurikirane. Noneho mwabisikore mwoneho mwabino. Noneho ngereka mbakubita ama vibe. None mbahe wanye. Ate mama wanye na amabyi warunu. Noneho mwebwe mugiye kujya mubona aho ngaho nuka zagira. Reka mbanere mama vibe. Noneho mwebwe vibe ya dance. Mugende mujye kuri YouTube Abed na mifupa comedy. Murebe video igiye gusohoka. Mana nzabibonera muri comment. Imeze neza. Twereke ko mudushyigikiye kabisa. Aba basani bacu twiganye abo mu giturage mwandike muri comment, mukore subscribe, mukore share, muraza kubibona kuri comment aho muramubiruzi. Ciao turabakunda cyane. Ndetse na like ni muze kwiziga mwabintu mwari Abed na mifupa. Harimo mifupa. Harimo Abed na nyalexi. Harimo mifupa. Harimo Abed na nyalexi.